kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Busy ka, Mare. Kas makita mo at Marisandra, adupay ti daitak itangal daw. Apay ka di? Ipa-adjust ko kumadag ito'y pantalon nga intatipag ko. Lawlaw ngamin kanya. Sakit magustwak ti tela na. Mabalin latamot, Mare. At dapay remedyo na daita. Mano ti singir mo, Mare? 150 laang ti may sa Mare. Natrabaho mo ngamin ti ipapaaramid mo. Ay nawaw, agasam man ta 150. Nagnginamot kan, Mare. Sige, oray 100 laang takumare kamot. Nanginalat ta day ta singir mo, Mare. Ne, manungay ti kayat mo, Mare. Saan amabalin ti 20 pesos, Mare? Ha? I-adjust mo laang mat. No kayat mo, disikan ti mga ramed. Libre laangan, Mare. Ipausar ko laangan ti makinakken ka, tasikan ti mangyadyas. Saanan? Mangkita aklatan iti sabali apang i-adjasak. Ang mga nuad dapay dadumaan nalaklak at ti singir na ngam iti sika. No para kanyak kat nanginaunay ta 100 pesos. Anyat gagaram nakaw. Mano ti singir yun no ipa-adjust ko ti pantalon ko, Nana Almira. Dua pantalon da ito'y nana. Ipa-adjust ko laang talawlaw mo't kanyak. Magustuak ngamin ti tela na. Sakit adumot ti nakapila nga aramidaw. Ay, sayang mo't nga rod. Ano kasta nana? No kayat mo, ipadas mo ti mapan iti ayan ni Bete. Ang mga numasango na. No siyak ngamin, nasken nga aguray ka itinabayag. Tane, ado tinakapila amadait. Sakit agmay sa aklaang. Mano nga tamat ti singir na, nana? 150 na kong. Nalaing dayjay amang irimidyo. 150 ti dua, nana? Ay saan 150 ti may na kong. Ay nawaw, nagnginamot din, nana? Nalakalaang day tanak kong. Nangingina ti singirda numapan ka ijay sentro. Saan gaya man, nana? Saan kun nga ipa-adjust ti pantalon ko? Ala, adakan ka day tanak kong. Saan ka madkit di apilitan? Nagbit ka matan? Nalpasan? Naipa-adjust mo, bakit? Saan natuloy lakay? Ne, apay saan? Ipa-adjust ko kumaa, nga managbabawi Ay nawaw, apay may. Saanan takasanaw, nakangingin ti singirda. Manuti singir daya. 100 to 150 ti may sa pantalon lakay. Mabalinin da ita. Nangingina ije sentro. Anya mabalinan? No para kanyak, nanginalaunay day di singirda. Nangina ti makina. Kasapulan da pa iti sinulid. Agusar da pa iti kuryente. Ken bayad ti panugdaan ang i-adjust. Sulit ta 150. Sakit pantalon mo tayo pa-adjust mo. Saanan kunak lang arudon? Isupay kit di paggastusan dayta. Para adjust laang 150 ti singirenda. Overpricing lakay. Anya tiar aramiden ni Dinis di tabalayo, nana? Impatarimaan ko tinaperdi adurnab may nakaw. Ay nawaw, saan nga amo ni tata undong timang tarimaan? Impadas na ngam narigat kanumot. Di na nabailan at tarimaanen. Naa, sursurwan na ngamin tapno saan kay amagastusan, nana? Sakto laang mutkit day ti singir ni Dennis. Tatalent mo't day jay. Wan ang may mayat latano at damat amo ni tata undong. Les gastos pa'y, nana. Saan asayang ti kwarta? Awan mo't nga rod tools na. Kankas na ko nakitayon. Impadas na. Ngam di na mo't nabailan at tarimaanen.
Nagadu at tutorials iti online nana. Ibagam kit din no anya ti umay mo gatangan. Di mon bibiyangan tadurnab may nakkaw. Awanan, natnagmanan ti cellphone ko. Kat, na LCD manan. Un nga rod bakit? Ay nawaw. Apay mo ngamin adi mo an nadanday ta a cellphone. Aksidente anat nagbakit. At dangatan ni tata ambo di balay da. Naa, ipatarimaan mo kung kuha na ta cellphone mo. Una, tadyang mo't amo atarimahanan. Sayang la ang ti kwarta dita. Anya, Sursurum laangan no kasano ang matarimaan day ta a cellphone. Tapno saan nga isupay a gastos. jak nga rod amo no kasano bakit? Jak mo't kayat ako dyan. Tama nga no adda ama per day. Sigurado adakkel tumanan ti singiran dakeng ka. Di ka masayangan iti kwarta aya. No nasaya at mo't ti serbisyo da. Jak amukang ka, Jojo. Kat, naipatarimaan mo. Wan bakit? Nalpasan. Sino katanda ti LCD? Mano ti siningir na kang kangay. Di mo saludsudan no mano. Di bali ata binayadak mo ten. Ay nawaw. Nangina siguro, iso at di mo maibaga no mano. Sakto lang. Naa, sakto laang, ngam di mo matibaga no mano. Wan ata sigurado nga ibagam anangi namanen. Natural, narigat ti agsapol iti kwarta. Iso anas kan nga aktipid tayo. Dahil tangarod bakit narigat ti biyag. Madimot lang tagbalin abarat. Nas ka na bayadan tayo ti umno a serbisyo nga ipapayda kada tayo. Tagpapada tayo ng agkasapulan iti kwarta. Agpapada tayo amang mangan bakit. Apaw, no agsasao, kunamatlan na sinaw. Di mo man ngamin tagidak sen timbagak. Awan dakas akayat ko asawan. Day tamat ti Jack kayat kang kakat. Kas kalabak nang no aggastos ka. Adto yung tigat-gatangam, Selena, nakong. Agyaman nana. Ayun gayam, imay ka din ni Marisandra dito'y ayan mo, idi na palabas nga aldaw, nana. Wan, umay na ka no ipa-adjust ti pantalon na. Idi imbagak no mano ti singir tayo. Nangina ko na nakitin. Napan kanumot laang iti ayan ni Nana Betty, idi na minsan nga aldaw. Ipilit na kano a 50 pesos laang ti bayadan na. Ay, talaga abarat day jay agayem mo. Launay anana, anya nga iti imbaga ni Betty, di na kano innala talugi, nana. No di na kayat ti aggastos, isulatan ati mangyadyas, isumit ti kunak, nana. Ipausar ko kumati makinak ken na, tapno mapadasan namut, ngam di namut kayat, tadi na kanumit ammo. Saan adakas ti agtawar, ngam no dadduma, sobramot ngaminan ti kinabarat day jay agayem mo. Gimatangak iti washing machine mo bakit? Fully paid day talakay. Ay nawaw, siyempre Amo mait, sa anak ana irwam iti utang. Kasapulam day ta, nang runa pa ita matutudo. Kantap no di kamot lang mabanog ang mangigilgil kadagiti murang ta. Hay, agyaman naklaunay lakay. Naimbaglaangan ta napanunot mo ti gimatang. Ay, wan mo ta. Mabalinin ang mausar day ta. Wan, mabalinan bakit? Iso te usaram no aglaba ka. Ngam anadam laang, tapnusan ang mapirda dagos. Aglaba akman nga rod ita. Sika nusan ka nabanog, mabalin latamay. Irwar mo nga rodan dagiti murang ta. Mapanak labit gumatang iti sabon kan fabric conditioner. Adda nila kay mo nakong. Ay awan anana, ada trabaho na ita. Sa bagay, adda kamot kit di. Inyag kulaang to'y order na anateng. Ah, si Kagayam tinagurderan na nana. Wan, siyak nga road. Mabit laang, taala aktibayad na. Ang mga no adapay delivery fee na dayta. Awan mo't kit day, ta saan mo't unay nga adayo dito'y balayo. Nasaya at mga no kasta. Nay, washing machine nyo day jay. Wan, kabarbaro dayta washing machine may. Kagatgatang nila kay ko, idila na panalawas. Nasaya at mo't ta napanunot na tigimatang. Saan kan amarigatan ang mangigilgil iti murang yaw. Ay wana, kasapulan tayo mula ang ti spinner, wino dryer, nang runa ita pa nagtutudo manan.
At iti bayad ko na. Kitaan nyo ang mga nusingirin nyo manan nila kay ko. Ay nawaw, sa anak mo't akasta, anak kong, sa anak arupat kwarta. Umay kapay man dito ilakay. Apay ka di bagay. San pa nalpastar aramidag ditaw eh. Agawaam, tas an amalpas ti panaglabak no kastoy laeng. Apay ka di aya. Apay nga ta kastoy? Tanya. Saan maten nga agtayak day ta a washing machine? Ne, anyat na pasamak nga eh. Jak amo lakay. Kala at matasim mardeng. Idikwan, saan maten nga agtayak? Amangan mo't no sinubraan ti lupot ngayong kargam. Ay, kwa lakay. Ne, madimot nga agpaisaw. Tarimaan naman kidi. Kita amno anya ti parikot lakay. Sakit saan kumat akabisado ta repair iti washing machine. Amangan kit dinukutsik kat karkaro ama perde. Ay nawaw, kanayon laangan adi mo ammo. No ipatarimaan mo dayta, dakkel tumanan ti singiran dagiti manang gundaway at tao. Saan tayo nga rod nga agpapada iti paglaingan? Bakit? Hay na, siyak man laangan ti mang tarimaan. Kanayon laangan akasta ti ibagam kanyak. Alaman nga raw, tarimaan naman no kabailam. Hay! Nagrigat lakit din ang matarimaan day ti a washing machine? Sino nga minti nang ibagakin ka analakalaan? Di ka man manaktaksi ka, Jojo. Ay nawaw, aging ka di takot. Ay na, siya kun ti makaamo kunakmat. Isu nga rod nga agbuy-buyak iti tutorial tapno saan ta magastusan. Mano nga aldawon akastatar aramidam nga maginggay ta. Di mo pa imot na tarimaan. Makauray ka mo ngamin No imanugot ka kung mga ipatarimaan ko dahi takin ni Tata Daniel. Di nasayaat ko ma. Awanin pagparikotam. Ngam, agbayad tamat iti dakkel kang kwa. Agbayad ta. Ngam saan tamat amatakta. Ay na, basta. Di nakpakibyangan dito. Ay na, agbampanog kalaang. Bakit? Amangan ko nakno nawaya kayo inton Martes, Tata. Apay ko ba na kaong? Ipatarimaan ko man tinaperde washing machine mi, Tata. Ay wala, mabalilat tabay. Kat no kilaan kada kayo. Mabaling ka di ada kayo timapan ije balay, Tata. Dakkel ngamin ti washing machine mi. Jakmut mabagkat ay jay. Mabalinlat tamay na kaong. Umay kayo nga ro din ton Martes. Urahin kayo, Tata. Anya nga oras ngay. Uray alas 9 tagsapa. Tapno awan ni bakit ko ije balay mi. Ay wala. Ang mga no ibagana anangina ti singir kaw. Wan nga ro, Tata. Sakit agpakalaing mo't ni misis ko maminsan. Di na kaya timang tangdan itimang tarimaan tagastos ka no. No kakasta bambanag. May mayat lata no ipatarimaan tayo kadagiti ekspertaw. Tapno ang muda baraw. Isumot lang ti kunak, Tata. Agpaiso agastos ngam at least saan mo't amataktak na tao. Tulong yumitlaang inday jay kada kami Nutangdanan na kami. At damot panggidan may. Matuloy mo't lang ti meeting yo itabakan. Ay nawaw, aday baga kasaan aya. Saan kamot ngamin anak kasagana kat anyat orasan na Alas 8 pay lang mat. Amangan numala daw ka. Apay akasta ka aya. Agap apura ka, katsyak mat ti makimiting. Saan mat asika? Saan mo't bakit? Madanagan ang laeng tamangan numala daw ka. Nakababain mo't kadagiti kakadwa mi jay. Di nakpakadanagan, ta sa anak amala daw. Amok ti oras. Dahil tamad ngamin washing machine. Ada nga rod na buyak at tutorial iti YouTube iti rabi Ipadas ko ta ang mga nuday giant ti solusyon. Anya? Muttoy man kiti day ta screwdriver. Agawaam, tani, mapmapanan ti oras. Si kamot ti lumabas pare, sa dino ti papanam, Iti ayan da Jojo mare. apay ijay. Tarimaanag ka no tinapirdi a washing machine da. Ay nasurok ang makalawas sa mutin at tartarimaanan ni Sandra Dayjay, ngum aging gaitakot saan pa'y anatarimaan. Saan mo't ngamin analaka? Agbuy-buya kano iti tutorial iti YouTube. Masapul a kompleto ti tools baw. Kanamumot lang tar arabidam. Dakila tulong dagiti tutorials. Ngam no agdadamo ka, marigatan ka lata. Agpaiso dayta, may mayatlat no expert ti mga ramid. Tamangan kit de no karkaro ama perde. Nalpas mo ti meeting mare. Agmerienda tayo pa'y iti ayan ni Mari Estela. Saanan, Maricelina?
Da kayo laangan, tao muna ako nga gawit. Ay nawaw, agdardaras kan samot mare. Wow, hinta da agururay at trabaho ijay balay, mare. Anya at trabaho. Ti washing machine mi atartari maanak mare. Ay, kunaklakit din nun na ipatarimaan yun dahi a washing machine. Saan pa'y nga road, makalawas mo tan asa anak naglaba. Naurnungan dagiti murang may. Una yan dahi ta pa nagtipid mo mare. Nangina nga rod ti agpa-repair, mare. Unangam kita aman dahi ta. Adumit lang titaktak mo. Nay, aglablaba ka mo't. Wala, tanaurnong timurang tabakay. Sino ay tinang tarimaan iti washing machine? Inayabak ni Tata Daniel. Ay nawaw, impa-repair mo, adi mo imbagbaga kanyak. Wala ata sigurado akong trauma na yun. Sakit kasapulan dati washing machine. Mano ti binayadam ngay? Di mo saludsudan naman oh. Naa, nalakalaang kang Dahil kati. dati jacket yun kakait. Amom lang arudan nga dadaduma apakausaran ti kwarta. Ay na, Sandraya! Agpanunod ka mamay! Makalawas na natartarimaan ng data washing machine. Natarimaan mo ka di mo lang. Saan ba? Basol mo tadi mo amo ti mang tarimaan. Ay na! Jack amukin ka! Hindi ta ka man langin. Ang mga lunya pwede may sawang kukin ka. Gimatang nila kay mo iti dilata itay. Ita, gumatang ka manan iti sidaan niyaw. Sabali ti kaldero na. Sabali mat ti kalderok na. Ay nawaw, apay ngay, At dadimin nagkinaawatan. anya manan. Ti maipapan iti repair ti washing machine mi anana. Anya, Ay, makapa-stress nga rod nana. Sigurado adakkel man ti binayadan na ijay. tinapatag kat natarimaanan. Wan angam saan kami mutin anak katipid nana. At least saan kayo mat amataktak? Day talaangan ti panunutom, nakong. Husto laang ti inaramid nila kay mo. Tulong tayo matlaangan akadagiti kalugaran tayaw, aday tamang tarimaan iti napirdi agamit ti pagbibiaganda. Mangidasara ko iti kanan talakay. Nagluto ak iti sidaan ta. Saanen anasken nga agluto ka pay. Sa anak pa yung mabisin. Aging ga kadi itakat kagura na. Medyo umadayo ka man pa'y kanyak. Sorry nga minan Dua alawasen adinak kinasarsarita. Dahit nga ugalim ti kagurak launay. Sorry nga ruden. Pakawanan nak kumamutan No ikarim kanyak asaanan ang maulit ti kasjay. Pakawanin ka. Saanen lakay? Ang mga nukon kunam lang data. Ang mga no daman mapirdi dito'y balay. Ay nasaanen lakay. Maawata kun ti puntom. Sigurado ka? Wan lakay. 100% sure. Ala, bangidasar ka nga rudan iti kanenta. Kaya't kadi asawan day taan na pakawan nakon? Wala na. Una yan, nagadumot tun dahil akis mo. Naragsakak lang amin. Tanasaya at manantilin na nganta. Agyaman aklaunay lakay. Ay nawaw! Tunggal may sakada tayo kat ada paglaingan kan pagkapuyan na. Kat no ada saan tayo nga ammo, saan mat adakes nga agpatulong tayo. Ibaba tayo ti pride tayo. Tapno agbalin anaragsak ti pamilya a binukal tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.